Sithule mhlawumbe 76 one or two verses. Nisambulo lemhlengiwa mikanisanga abathikwa mingombile angaliqa kuphela zifisondonya ngibingelele abefundisi obaba omama ogogo omkhulu insizwe nentombi no Sunday school egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu eyasifela isiphambanweni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi usigcinile kuze kube manje, kuze kube lesi sikhathi ukuthi sisakwazi ukuthi sihlangane sivule iBhayibheli, sifunde iBhayibheli singacashile. Ngamanye amazwi asikakafiki isikhathi sesiprofeto noma phakathi kwempilo zethu isikhathi sendlala yezwi elithi izwi likaNkulunkulu eyinsizwe ezinhle neintombi ezinhle zizokwehla zinyuka zifuna izwi kodwa zingalifumani. Ngakho-ke njengalokhu sisenalo ithuba masifunisise intando kaNkulunkulu, sihlale ezwini, lihlale eyinhlizweni zethu, libuse ukuze noma sekufika leso sikhathi libe selibhaliwe ezibhebheni zeyinhliziyo zethu. Sho kanjalo uSolomon mangabe yala indodana yakhe noma ukuhlakanipha kuZaga 7 uthi indodana yami qaphela ukuyala kukayihlo, ungakudeleli nokuyala kukanyoko. Ningixolele-ke mangisebenzisa lelo gama, ngiyazi abantu abaningi abathanda igama likayihlo nonyoko kodwa kubhalwe kanjalo eBhayibhelini. Ningixolele ngoba ngesikhathi uloba enhlizweni yakho ubophe entanyeni yakho usho kanjalo uSolomon, kuzokusiza lokho ukuthi namhlazane ubhekana nempi iBhayibheli lingekho phambi kwakho bese lizovuka enhlizweni yakho ngoba ulobe enhlizweni yakho wawusulibophela entanyeni yakho. Kuzokwenza lokho ukuthi livuke noma ngabe usuwehlelwa isilingo njengoba lavuka enkosini uJesu ilingwa nguSathane.
Ngakho ke kuzosiza ukuthi sikubambisise izwi likaNkulunkulu. Sikubambisise ukuhlakanipha kuNkulunkulu. iBhayibheli liphinde izwi likaNkulunkulu libize ngokuhlakanipha noma uNkulunkulu limbize ngokuhlakanipha. Ukuthi ukuhlakanipha kuyamemeza ukuthi makulotshwe ngaphakathi. Alake sibheke-ke abaseKorinte lesibili isahluko sesibili verse number 14 kuya verse number 17. Into esizokhuluma ngayo kakhulu namhlanje iphunga elimnandi likaKhristu. Iphunga elimnandi likaKhristu. Singakafundi ngicela ukuthi sivala amehlo sikhuleke. Baba wethu ongcwele, nali izwi lakho, siza kuwe Nkosi, sithulule umphefumulo wethu. UHana Nkosi wayefuna ukuthi ekhalela ukuthi makungene umntwana ngaphakathi esiswini sakhe ukuze akhulelwe, bese nalokho azokhulelwa kubekwe noma akubeke ethempelini lakho kube ngokwakho. Nkosi, siyakhuleka ukuthi izwi lakho ulifake ngaphakathi kwethu, bese Nkosi thina uqobo sibe ngumnikelo, sibe sendlini yakho komoya Nkosi, ngoba uthe umzimba wethu uyithempeli lakho. uNkulunkulu oyingcwele, sikhulekela izwi lakho ukuthi Nkosi ulingcwelise ngaphakathi kwethu, uzibonakalise Nkosi, silizwe. Nalapho silizwa izwi lakho singazenzi likhuna inhliziyo zethu, singacunuli uNkulunkulu othu namandla sesilizwile izwi lakho. Siyacela ke Nkosi ukuthi ukhulume ngalo. Siyacela Nkosi ukuthi usenze isidalwa ezintsha ngezwi lakho, usibumbe kabusha sibe yilokhu Nkosi wena othanda ukuthi sibe yikho. Baba, siyavuma ukuba ubumba esandleni sakho. Baba, yenza lento oyithandayo ngeimpilo zethu, eimpilweni zethu. Siyakunxusa ke Nkosi ukuthi sebenza ngomaliso wakho phakathi kwethu. Nkosi, nami ngiyafisa ukulalela njengalokhu ushilo Nkosi yamakhosi ukuthi ukushunyalwa kwezwi lakho makuqale eJerusalema. Ngithi Nkosi, qala ukhulume nami Nkosi, ukhulume kimi. Nkosi yamakhosi, ukhulume kithi na sonke uzibonakalise ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngicela ke sifunde lapha kusukela kuverse 14 kuthiwa, kodwa makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKhristu, nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Ngokuba siphunga elimnandi likaKhristu kuNkulunkulu, kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Kulapho siphunga lokufa kube ngukufa, kodwa kulapho siphunga lokuphila kube ngukuphila. Ngubani ongangalokho na? Ngokuba asinjengabaningi ababonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKhristu. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. La esifunda khona sizwa ukuthi makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba. Ngaso sonke uNkulunkulu uyasihola, usihola odwendweni lokunqoba kuKhristu. Ngamanye amazwi esiholela kulodwendwe lokunqoba kuKhristu. Ngamanye amazwi ukuze thina
sikwazi ukuholeleleka odwendweni lokunqoba simelwe ukuba sibe kuKhristu, ngoba lithi izwi likaNkulunkulu okuKhristu akoni nje ngoba eholwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu emholela odwendweni lokunqoba, umhola ngoba lo muntu ekuKhristu. Kuthiwa nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. uNkulunkulu ubonakalisa iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke ngathi. Kusho ukuthi uNkulunkulu mayefuna emhlabeni ukuthi abonakalise iphunga likaKhristu, akekho omunye umuntu azolibonakalisa ngaye ngaphandle kwami nawe uma sikwamkele ukuba kuKhristu. Uma sikuKhristu, uNkulunkulu uzobonakalisa iphunga lakhe, alibonakalise kubantu, alibonakalise ezweni, ngoba kunaleli phunga leli likaKhristu uNkulunkulu alithandayo. Ngike ngaveza ngeviki edlule ukuthi njalo masikhuleka inkosi ithi asikhuleke egameni likaJesu. Ngesikhathi sibeka igama likaJesu sifuna ukuthi makuzwakale kuNkulunkulu iphunga likaKhristu, ukuthi uNkulunkulu abheke uKhristu bese thina-ke simelwe ukuthi sicashe noma sibe kuKhristu, yena uKhristu ehlezi ngakwesokunene sikaBaba uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma sikuKhristu nathi sihlezi ngakwesokunene sikaBaba uNkulunkulu. Yikho uPawulu uma efundisa uthi ma elibona abantu bekhala bengafuni ukoniwa ngalutho, kunokuxabana nokuphambana ebandleni, uthi anisifuni nokoniwa kancane yini nina, senize niyamangalelana. Omunye umzalwane umangalela omunye, ubamangalela kubantu abangakho. Understand ukuthi kuhamba kanjani lokho. Umzalwane uyomangalela umzalwane, uyomangalela kubantu abangakhona. Angithi lento ifana labantu laba abafike bashada. Angikaze ngizwe mina umuntu eshadiswa yijaji noma eshadiswa ngummeli. Nabangakholwa bashadiswa befundisi. Kodwa mhlazane kuhlukwana, ngoba ukuhlukana kuvela kuSathane. Kuzoba khona ummeli, kuzoba khona ijaji. Abangakholwa abasezweni, ngoba basetshenziswa ngubani? NguSathane. Uthi-ke uPawuli-ke ukhala ngokuxabana kwabazalwane-ke, ukuthi labazalwane bayamangalelana. Abesethi uPawuli, anazi yini ukuthi thina sizokwahlulela nezingilosi esihlalweni sokwahlulela? Kuzokwenzeka kanjani ukuthi thina sahlulele nezingilosi? Ingoba sikuKhristu. NguKhristu namandla okuhlulela ingelosi. Thina sizobe sizahlulela ingelosi sikuKhristu. Uma singekho kuKhristu sizobe siyahlulelwa. Kusho ukuthi uma ufuna ukungahlulelwa yiba kuKhristu. Ithi inkosi uJesu ke, zahluleleni nina ukuze ningahlulelwa. Kuyini ke ukuzahlulela? Ngiyakhumbula yakuke kwaPawulu ekhaya ukuthi ilokhuza uthayi wami umesha nekhanda lami. Manje ngikhunjuzwa indaba ukuthi sikhuluma ngendaba yokuvota, ukuthi ngo-94 kwaba khona indaba kaShwele, ukuthi ngamanye amazwi labo abebonile behlukumeze abantu kufanele bawuziveza kuShwele ngaphambili ukuze bangajeziswa. Ngamanye amazwi labo bantu kwakuthiwa mabazehlulele bona ukuze bangehlulelwa, ngoba uma bengazivezi bengayi lapha kuShwele
mabetholakala bangatholakala sebesejele sebevalelwe ngoba abazehlulelanga bona. Ithi inkosi ke zahluleleni nina ukuze ningahlulelwa. Ibisivezelani ke inkosi lo ngithe kufanele sibe kuKhristu and masi kuKhristu ngeke sahlulelwe. Kodwa uma singekho kuKhristu siyawahlulelwa. Right. Ithi inkosi zahluleleni nina ukuze ningahlulelwa. Okuwukuthi vumani izono. Manje ngesikhathi uyozisho wena uyozivuma ukuthi mina ngifike ngenza ukuthi nokuthi. Lokho ukuvuma kwakho isono kwenza ukuthi ungene kuKhristu. Ikhona ukuvulela amasango ukuthi ungene kuKhristu ukuze wena ungabe sahlulelwa kodwa wahlulele. Yayibona ke indaba ukuthi amazwi noma izwi likaNkulunkulu kwesinye isikhathi liyafihlakala, yikho izwi kaningi kuthiwa onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya. Kucashile ukuthi makuthiwa zahlulele nina kusho ukuthi vumani izono. Kodwa amabandla abantu abaningi bathi hayi asidingi ukuzivuma izono. Manje mangaba singadingi ukuvuma izono sizahlulela kanjani? Kahle umuntu mayizahlulela wenzani mozahlulela? Akusikho yini ukuthi uyozibika ukuthi ngenze ukuthi nokuthi. Bathi abantu hayi thina sesathethelene. Kusho ukuthi inkosi bechaza ukuthini? Bekhuluma amagama yize. Besithi inkosi akukho naganyana linye nasicashane siyakudlula. Ekuphelweni izithi inkosi siyakuzilanda ngawo wonke amazwi esiwakhulumile. Ibe isithi futhi inkosi wonke amazwi awakhulume kithi avela kuBaba uNkulunkulu. Manje bekusholani kanti uNkulunkulu lokhu masisahlelele thina? Kanti akunamsebenzi. Kwesinye isikhathi asifundi iBhayibheli sibheke ngendlela kamoya ukuthi umoya uthini ebandleni lakhe. Ngoba iBhayibheli libhaliwe lingafunda noma ubani. Kodwa lithi iBhayibheli onendlebe makezwe lokho umoya akhuluma ebabandleni. Namabandla kaNkulunkulu la khuluma. Kusho ukuthi amanye amazwi njengoba nje iBhayibheli lingawuthenga noma ubani esitolo. Kodwa umoya ukhuluma ebabandleni. Umoya uthunyelwe emabandleni. Yikho umuntu othenga nje esitolo noma ubani olufunda ngaliqondi. Ngeke ngiyivezele into ukuthi ngangasebenza nomunye umuntu. Ngisasebenza naye namhlanje futhi. Sasebenza naye kwenye inkampani, sisebenze naye inkampani yesithathu lesisebenza nayo. Wathi iBhayibheli walifunda uqala Genesis phetha kulokhuza ku Revelation. Uthi walifunda kodwa namhlanje akakho. Namhlanje wa divorce. Angazi nama girlfriend namangaki uyaphuza kwesinye isikhathi akulaleki udinga amaphilisi ukuzakwazi ukulala. Ngoba uneyinkinga kodwa ulifundile iBhayibheli. Mhlawumbe belifunde engekho ebandleni elingcwele likaNkulunkulu. Ngoba umuntu makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Ngoba kunezinto zoyifunda iBhayibheli noma ungekho ebandleni likaNkulunkulu eli-right uyofunda unga understand. Kwesinye isikhathi ufunda udlule nje. Ungaboni lento esengiyifunda ichazana iyini. Ngoba kunezinto ekufanele zembulwe umoya ebandleni likaNkulunkulu. Uma ibandla uyingxenye yebandla likaNkulunkulu kunezinto uNkulunkulu azizimbula kuwena. Uzi understand abantu bengeke bazi understand. Ngakho ke sisakhuluma ke ngephunga likaKhristu nobudlelwane phakathi kukaNkulunkulu noKhristu nabantwana bakaNkulunkulu. Thina ke sikuKhristu noma kumelwe sibe kuKhristu ukuze kuzwakale iphunga likaKhristu uNkulunkulu ezwe iphunga likaKhristu. Uma ubheka lapha baseRoma isahluko 12 verse 1 uzoyithola indaba kancane nje iphunga. Kuthiwa ngakho ngiyancenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu kuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ngesikhathi uJohane umbhaphatisi ebhaphathisa abantu uthi ubabhaphathisa ukuze
kwamukelwe noma kufike uKhristu kuIsrael. Yileso sizathu besisenza ukuthi kufike uJohane engakafiki uKhristu. Lento ngithema ngiyifunda kwavela kumina njengesiprofeti ukuthi njengoba uNkulunkulu esevusa nobaba umpostoli umvusa engakafiki uKhristu, kufanele kufike uJohane kuqala before kufike uKhristu. uJohane ufike yena wazalwa esenomoya ongcwele vele. uKhristu yena akazalwanga ngentando yomuntu, kodwa uzalwe noma uhlale esiswini sikanina ngomoya ongcwele. uJohane uhlale esiswini sikama wakhe ngentando yomuntu noma ngentando yendoda, kodwa futhi kwaphinde kwangena umoya ongcwele esesiswini sikama wakhe. Hlale shuba umpostoli lisho futhi izwi likaNkulunkulu ukuthi sakhethwa ungakasekela umhlaba. uJohane uthi ke ukuze afike yena engomemeze ehlanu, ukusho lokho mangaba bezombuza ngoba abaFarisi babe nempigo. abaFarisi bathuma amaLevi namapriesti bathi awuye lapha kuJohane umbuzo ubani. Babesola ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi uKhristu. Abayibona ngokwabo, kabathumela ehambani niyozithi ubani. Azaveze lamazwi uJohane ukuthi kahle ufika nje uzokwandulela uKhristu ukuze amkeleke noma ukuze afike kwaIsrael uKhristu. Kusho ukuthi kunabantu ekumele babe khona kanti sekuzofika uKhristu. uKhristu kusazofika izolanda ibandla lakhe. Njengoba sethumela umpostoli nje, qaphela ngiyazisona usezobuya inkosi izolanda ibandla lakhe. Njengoba yafika mase kufika uJohane, enisiyazi bampostoli ukuthi kaningi efakaza ukuthi uNkulunkulu wofaka kanjani umoya wakhe ongcwele kuye ubampostoli. Ukuthi uNkulunkulu usebenzisa umuntu wafaka umoya ongcwele kanti mhlawumbe sekuzobuya uKhristu. Mhlawumbe uzobusazobuyela mina ngedwa, mhlawumbe uzobuyela wena, mhlawumbe uzosibuyela sonke sizolanda ibandla lakhe, angazi. Kodwa ngithe mangifuna le ndaba ngathi kungenzeka ukuthi uKhristu useseduze ukuzolanda ibandla lakhe kuzobuya, ngoba kaningi uyathumela uzofika ngaphambi kwakhe engakafiki yena. Noma seke kwenzeka lokho angiveze ngaleyo ndlela. Kuthiwa ke ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Umnikelo nganti ngaye ngaveza ngonyushu. Kwakunikelwa kuqala. Makunikelwa into kwakunikelwa ngayo leso silwane sasihlatshwa. Ndokuqala leyo sife ukuze sibe ngumnikelo. Sasingavele nje sinikelwe nje kanjalo. Bese ngoba nenkosi uJesu yabulawa ukuze ibe ngumnikelo. Kusho ukuthi umnikelo uhambisana nokufa. Kuthiwa ke sinikele ke imizimba ibe ngumnikelo ophilileyo. Futhi kuqala ngokufa. Emva kokufa le mnikelo kaningi umuzobheka bekuba iminikelo yokushiswa. Emva kokufa kulandela umlilo. Makulandela umlilo, emva kwalokho kwaba khona umlilo kuzoba nephunga. Uma ngathiwa nje la kwamakhelwane kunabantu abashisa inyama, uzolisa iphunga ukuthi ungazothi kumnandi lapha yana kuyashiswa. Manje ke thina kuthiwa masibe iphunga elimnandi likaKhristu kuNkulunkulu. Kuthiwa ke sibe ngumnikelo ophilileyo. Kanjani ke? Angathi ngithe umnikelo uyabulawa. Lesilwane sisuke sinikelwa siyabulawa. Kodwa la kuthiwa kube ngumnikelo ophilileyo. Kanjani? Inkosi uJesu yafa. Yayesiyakuvuka. iBhayibheli lichaza indaba yombhabhatizo ukuthi siyabhabhatiswa ukukhombisa ukufa maqondana nesono bese sivuke kanye noKhristu. Futhi sibe ngabaphilayo, siphila kuKhristu. Yikho ke kumele sibe ngumnikelo ophilileyo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kumele sibe ngumnikelo ophila kuKhristu. Ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ukukhonza kwethu kokuqonda
ukuthi sibe ngumnikelo ophilileyo nomngcwele nalomnikelo othandeka kuNkulunkulu. Leyo nto ke izokwenza ukuthi kube iphunga elimnandi. Lapha ke kuverse 14 kuthiwa kodwa makabonge uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKhristu. Ukwenza lokho kuKhristu siholela edwendweni lokunqoba nje kuKhristu. Yikho ke kumele abongwe. Yini kumele abongwe ma esiholela odwendweni lokunqoba kuKhristu? Ngoba uma sikuKhristu, labo abakuKhristu Jesu abasayi ekulahlweni noma abasayi kufa abakuKhristu. So yikho ke kumele simbongeke, ngoba angeke sibe sisafa masikuKhristu. Simbonga ngalokho futhi ukuthi usiholele odwendweni lokunqoba. Kunezinto ukuthi uma ubheka ngemuva uthi hey, yabona la angazi ukuthi ngidlule kanjani. Bese ubona ukuthi uNkulunkulu okuholele odwendweni lokunqoba. Nakulolo dwendwe lokunqoba ukhole ngoba ukuKhristu. Ngoba uNkulunkulu uma ungekho kuKhristu, uyazi ukuthi angakholele enkanukweni. Akholele kubini njengoba sithola kuba seRoma isahluko sokuqala lapho verse 24. Uma ufuna kulawo mavesi lawo ukuthi abanye sebaze baba ongqingili nezitaba ngoba bengambonganga uNkulunkulu. Waze wabanikela uNkulunkulu emanyaleni. Ngamanye amazwi bese bephumile kuKhristu. uNkulunkulu abantu ngizokwenza njani ke ngalabo bantu? Ngoba laba bantu laba bayangazi. Akabanikeli uNkulunkulu abantu abangamazi. Cha. Kodwa yilabo bathi bemazi behlulwe ukumbonga. Lana kuthiwa ke makabongwe uNkulunkulu. Thina sesimazi simelwe ukuthi simbonge. Simbonge nokuthi uyasihola esiholela odwendweni lokunqoba kuKhristu. Mayisihola ke kuKhristu ke kunezinto ke uNkulunkulu esimbone ehola uKhristu ngazo noma simbone ezenza uNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu. Enye izinto uKhristu engazalwanga ngentando yendoda, kodwa wabhajadiswa nguJohane umbhaphathizi. Wathi kumele kwenziwe lokho ukuze kufezwe intando kaNkulunkulu. Ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuthi umuntu makabhajadiswe. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi umuntu makathobe afe abe ngumnikelo. Abe seyavuswa kanye noKristu. Naye uKristu uqobo lwakhe wadinga ukuthi ayidemonstrate leyo nto. Noma engazalwanga ngentando yendoda ukuthi kuvezwa lokho futhi ukuthi kusho ukuthi kahle kahle ukubhajadiswa akususi izono ngoba uKristu bengenasono. Ubhajadiswa engenasono kusho ukuthi ukubhajadiswa akusiyona into esusa izono kumuntu, kodwa ukufeza intando kaNkulunkulu. Ukubhajadiswa komuntu kumele umzalwane abhajadiswe ukufeza intando kaNkulunkulu, ngoba uma uKristu ekwenzile lokho mina nawe siwobani. Wabhajadiswa, esebhajadisiwe uNkulunkulu wafakaza wathi lo indodana yami engithokozile ngayo, yizweni. Yini kumele sizwe? Ingoba onke amazwi akhulunywa ile ndodana avela kuBaba uNkulunkulu uqobo lwakhe. Yikho ke ethi yizweni. Sike saveza ke ipost ilokhuza ke iphuzo maqondana nabaFarisi ngithena ngicabanga ukuthi babe nepigoke bengaziyeli kubona kuJohane umbhaphathizi. Okumangalisayo ukuthi makuvela uJohane umbhaphathizi bembone lapha ehlane basola ukuthi uKristu phela. Mase kufika uJohane umbhaphathizi mase baphendula ezinye izinto ayishoyo uthi hayi uphakathi kwenu angifanele nokuthi ngibophe umchilo wezicathulo zakhe, kodwa uphakathi kwenu lo muntu enimfunayo. Mina ngisiyena lo muntu kodwa yena uphakathi kwenu. Ngamanye amazwi oshumayelayo akasiyena uKristu, kodwa lo oshumayelayo ekuKristu uKristu phakathi kwenu. Amen.
uthi uphakathi kwenu. Emva kwalokho asizwe abaFarisi beyobuza kuJohn, awusikhombiseke lo uthi uphakathi kwenu ukuthi ubani. Cha, behluleka ngoba amehlo abo ayevalekile kodwa babelifunda iBhayibheli. Baze babe naleklunju ukuthi kuzofika uKhristu ingoba babelifunda iBhayibheli. Kodwa mase efikile uKhristu wabalahlekela. Wabalahlekela phakathi kwabo. Ephila phakathi kwabo. Azi mhlambe nawe uKhristu awumboni ukuthi phakathi kwabo. Mhlambe ucabanga ukuthi uyambona kanti awumboni. Mhlambe ucabanga ukuthi ukhona kuwe kanti akekho. AbaFarisi kaningi bephikisana noKhristu. Mhlambe nawe uphikisana naye. Awumboni uKhristu usho lokho wena. Uthi yenza lokho wena. AbaFarisi ke ababesenza njalo. Noma esekhona ke esezisho yena ukuthi uKhristu. Bathi hayi. Awusiwe nawe. Wena uthi indodana kaNkulunkulu, abaqonda ukuthi kanti uKhristu bekuyindodana kaNkulunkulu. Azi babe nasithombe sini bona ngoKhristu. Ngoba babezakhela isithombe sabo nabo ngoKhristu. Uthola abantu bekhonza namabandla amaningi, abanye bakhonza abanye uNkulunkulu, sengazi ukuthi kuUKhristu ngoba bazakhela isithombe sabo abantu ngoKhristu. Awuye kuNkulunkulu, ngicela ukuza ukuthi uKhristu ubani. Ngicela ususe isithombe sami ngoKhristu. Ngifuna ufake wena esakho isithombe ungikhombise uKhristu. Ngikuzwe uthi nanzi indodana nayami ngithokoze ngayo izweni. uNkulunkulu kusho lokho inkosi uJesu isibhajadisile. Mhlawumbe kunezinto uNkulunkulu angazisho kuwena uma ungakabhapatizwa. uNkulunkulu kemva kwalokho esibhajadisiwe inkosi uJesu yaphinde yakhuluma amazwi afana ncamashi namazwi akhulunywa uJohane uMbhaphatisi. Yaqala nje ukuthi inkosi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Athi uJohane mayebaxwayisa mayebaphendula. Uthi izembe libekiwe empandini. Lezembe lizosusa yonke imithi engatheli izithelo ezinhle. Nembenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uzoshanelisa isisibuya. Mina ke ngoba ke ngakho ke sengifaniswa noThayi. Bekusenelokhuza bekusenamabele ngesikhathi ngisakhula bekutshalwa amabele ekhaya. Ngiyakhumbula ukuthi kaningi mayesevuniwe abefakwe esakeni bese alokhuzwe abhulwe ukuze kushayeke amakhoba ngoba amakhoba akafuneka asifuna ukwadla amakhoba. Sifuna amabele thina inkinga yalamabele ukuthi anamakhoba. Inkinga yethu siwashaya nje lamabele ingoba namakhoba. Mhlawumbe uhlangane inkinga engaka nje mhlawumbe amakhoba la kufanele asuke. Shawa lapha esakeni bese emva kwalokho ke kaningi makunomoya bese ke kweliwa ke thathwa lelisaka noma lokho okulaka bese kuthulule phansi bese umoya uyahamba wasusa amabele. Kufanele kube nomoya, umoya wona uzokwazi ukususa amabele. Sorry, amakhoba kuwo amabele ukuze kusale amabele. ngoKhristu ke lo akhuluma ngaye uJohane ukuthi akafanelwe ukuthi abophe ngisho umphilo wezicathulo zakhe. Yena ke uthi uzobhabhadisa ngomlilo. Yena ke lo Kristu kathiwa uzobhabhadisa ngomlilo onephunga elimnandi kuNkulunkulu. Nathi esizozithola sinalolo phunga uma sikuye lo Kristu. Yena ke lo Kristu ke esiholelwa odwendweni lokunqoba ngaye. Yena ke waholwa ngumoya, umoya kaNkulunkulu wamholela ehlane. Mawumholela ehlane umholela ukuthi akavivinywe khona. Nabantwana bakwaIsrael babeseGibhithe makubene bayizweni lesethembiso baholelwe ehlane nabo ukuze bavivinywe khona. Nawe ke ngeke ulibalekele ihlane. Mangabe impela ufuna ukuthi uholele odwendweni lokunqoba ngoNkulunkulu ube naleli phunga lemnandi, vuma ukholelwe ehlane. Hayi ke ehlane kumnandi. Uyashisa
kwesinye isikhathi kuphela amanzi, kwesinye isikhathi wathola amanzi uthatha ababa akamnandi, hlangana nezinyoka sehlaneke lapho. Inkosi uJesu ke yahlangana nenyoka endala, ihlebi wabazalwa noSathane. BakwaIsrael bahlangana nezinyoka ngenxa kona kwabo, kodwa yena wahlangana nenyoka endala. Le nyoka le eyabonakala ku-Adam no-Eva, u-Adam no-Eva behluleka ile nyoka. Ngoba inkinga le nyoka sidinga ukuthi siye kuKhristu, and sidinga ukuthi masisehlane njengenkosi uJesu, yathi mayiholelwe ehlane lapha yafika yakhuleka 40 days and 40 nights ikhuleka. Kusho ukuthi nawe mhlawumbe kwesinye isikhathi uzozithola usehlane ubona izinto ezihambi kahle, ukubiza ukuthi ngene emkhulekweni. Mhlawumbe iyona ndlela inkosi ekubizela kuyona ngayo emkhulekweni, ukuthi khuleka uzile ukudla, ngoba kuneyinhlobo zamadimoni ezingeke ziphume ngaphandle komkhuleko nokuzila ukudla. Sho kanjalo inkosi uJesu kuMateyu 17:21. Okubuhlungu ukuthi lamaBhayibheli amaningi ngesingisi asekhiphile lelo verse. Hayi vele kuthiwa hayi akathi alitholakali kuma-manifest script akudala. Bese ngiyamangala mina ukuthi hawu ngoba leli verse sithola ku-King James okuyilona Bhayibheli engazi ukuthi lidala kunalana bukeke emasha. Kwenzeka kanjani? Angazi. Kodwa ngiyasola ukuthi sekuqala ukungena uSathane nakuzwe inhlangano zamaBhayibheli. Yena-ke uKhristu lo uqobo lwakhe waholelwa ehlane, kodwa wenze njani? Wanqoba. Kusho ukuthi nathi ukuze sinqobe, siholeleke edondeni lokunqoba, asingene kuKhristu. Ngoba wanqoba, nathi sizonqoba uma ngaba sikuye, ngoba kuye akoni. Once waqala wasuka kuye, hayike ngeke unqobe. NoNkulunkulu futhi ngeke akholele edondeni lokunqoba. Angazi ukuthi uzonqotshiswa ubani-ke uma uthanda ukunqoba, kodwa futhi usuka kuKhristu. Ngoba umuntu wona nje esesuke kuKhristu. Kuthiwa-ke lapha kuye futhi verse 14, libonakaliswa leliphunga likaKhristu ezindaweni eziningi. Ake sibheke-ke leliphunga likaKhristu ngokaMateyu sahluko 5 verse 13 kuya ku-16. Kuseyilo njalo iphunga likaKhristu la liyachazwa kule ndaba. Kuthiwa nina ningusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti udumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Asicela kakhulu-ke verse 13, verse 14 lo, no 15 no 16. Kuthiwa nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka uthulini, khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. La makhulunywa ngokukhanya, okokuqala nje ukukhanya uqobo lwakho kunguJesu Kristu. Uma ubheka lapha uJohn isahluko 9 verse number 5, kuthiwa ngisekhona ezweni, ngikukhanya kwezwe. Niyezwa-ke inkosi uJesu ithena nina ningukukhanya kwezwe. Ibisithi-ke ngisekhona mina Jesu ezweni, ngikukukhanya kwezwe. Futhi amanye amazwi izwe linokukhanya nje ngoba kukhona uKhristu Jesu. Lezi ntombi ezinhle nezimbi ezizofuna izwi lingasasitholi, ngicabanga ukuthi lokho kakhulu kuzokwenzeka sekuhlithwe ibandla, ngoba ukukhanya kuzobe kungasekho. Inkosi uJesu izobe ingasekho ngoba ikhona la
ngalabo abakuyo inkosi uJesu. Ngamanye amazwi mangisenkosini uJesu ngisihleze esihlalweni ngakwesokunene sikaBaba uNkulunkulu ezulwini. Yona inkosi uJesu ikhona la emhlabeni futhi ngami. Yayibona le ndaba? Inkosi uJesu ikhona la ezweni. Yikho ithi nina ningukukhanya kwezwe ngoba yona ikhona. Uma ingasekho yona izobe sithathe bonke abanomoya ongcwele bakhushulela phezulu. Hayike akusekho ukukhanya emhlabeni ngaleso sikhathi. Ithi ke nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi wakhe entabeni ungesitheke. Mawakhe lapha phezulu entabeni ungesitheke. Lithi izwi likaNkulunkulu ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova na? Thina sinenhlanhla ke ngoba sisentabeni yendlu kaJehova jabonele. Entabeni. Ikhona indaba inentaba ngoba kuthiwa lana umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Ngoba wakhe kuphi entabeni. Ngiyacabanga ukuthi kuvezwa khona intaba le kaJehova ngoba lo muzi usekukhanyeni. Awusitheki lo muzi lona. Yikho kuthiwa thina ke singukhanya kwezwe. Ngamanye amazwi thina siphethe noma sinoKhristu ezweni ukuze izwe libe lokukhanya. Yikho futhi laphana kuthiwa ke kuverse 14 nokubonakalisa ngani noma ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Ezindaweni zonke la emhlabeni la sihamba khona sihamba siniphunga likaKhristu. Siselapho nje endabeni yephunga. Iphunga kuyinto umuntu ayizwa ngamakhala. Awuzwa ngezinye izinto kuphela ngamakhala. And lisiza kuphikela liphunga ukuze uzwe ngamakhala. Likusize ekuthaneni ubone ukuthi kunento ephilisayo la noma kunento ebulalayo. Igesi le esisebenzisa masipheka. Bathi abazi kangcono noma abaziyo ukuthi kuyiqiniso noma cha angazi. Bathi kahle kahle leyo gesi ayinalo iphunga. Kodwa balifake bona iphunga ukuze kuthi mhlawumbe igesi ngephutha ivulekile endlini. Uma belingekho iphunga bozothi mangaba mhlawumbe kanti kunomentshisi noma into evuthayo bese kuvuthise indlu ishi. So lifakwe leliphunga ukuze ukwazi ukuthi uzwe ingozi ukuthi kunengozi la and kumelwe kube khona into engiyenzayo. Now uNkulunkulu leliphunga likaKhristu lenza ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuthi obani abangubantwana bakhe. Abantwana bakhe uNkulunkulu ubazwa nje ngephunga likaKhristu. Ngoba bamamukela uKhristu base bazehlulela bona bahlanjululwa. Njengoba bekuKhristu nje uyakwazi ukubona ngisho nalapha phakathi kwethu uyabaza bangabakhe ukuthi woba. Lithi iBhayibheli encwadini kaTimotheyu yilo nalo bizigama lakhe makadede kukho konke okungalo ngoba uyabaza bangabakhe. Ubazi kanjani? Ubazi ngephunga likaKhristu. Hayi lokho nje uvele nje ngephunga nje. Hayi owami ke lo. Hayi lo akanalo iphunga likaKhristu kushuthi unephunga likaSathane. Phela mangelona likaKhristu likabani? Kushuthi likaSathane. uNkulunkulu ke uthi ke nomuntu kasokhela isibani asibeke phansi kwesitsha kodwa usifaka uthulini othini. Kunomama la ofakazile wathi uneyinselelo useyahlushwa. Abanye bathi hey usushintshile sekushintshile izinto njengoba usukuleki bandla. Abanye bathi hayi umuntu uyasithakatha. Ngobani? Ngoba kusho ukuthi sekufike iphunga likaKhristu. Kusho ukuthi lesi sibane sesokhelwe sabekwa phezulu
ukuze sibakhanyisele masibakhanyisela lesi sibani bayabheka umuzi usizoqhubeka nendaba uzobona ukuthi siyiphunga kwabalahlwayo nabakwaphila hayi cha impela omama usho ukufakaza uphambizana nalenkonzo ukuthi kwabalahlwayo nakwabasindiswayo leliphunga siyilo nje noma ngoba yikho abanye bathu uyathakatha ngoba mhlambe abalahlwayo laba bathu uyathakatha ngoba abantu mabelibona leliphunga liphazamisa leliphunga labo abanalo ngoba bona banephunga likaSathane manje iphunga elihle nelibi malima mixed kuphenduka iphunga elibi awucabanga umuntu ezofaka iperfume engagezile enuka leliphunga lakhe elibi bese ezofaka iperfume elimnandi ukuthi kuzokwenzakalani mhlawumbe lo muntu uzithola sesiphunga elibi ngoba kusuke kwangena iphunga elihle kuyena kwasuka phambana izinto empilweni yakhe ngakho ke siyiphunga likaKhristu elihle kuthiwa ke nomuntu ngasokhela isibane sibeke phansi kwesitsha kodwa usifaka uthulini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini njengoba siyiphunga nje kuNkulunkulu laba abantu ke bona siyabakhanyisela ngoba ngithi thina uKhristu ungukukhanya ngathi emhlabeni lesi sibane siyabakhanyisela abakholwayo abangakholwa kodwa ke uthe uJohane uMbhaphathizi lenzebe lizosiphula imithi engatheli izithelo ezinhle la kuthiwa umuntu akasokhela isibane sibeke phansi kodwa sifaka othilini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle iyakhanya ukukhanya kwakho phambi kwabantu bayayibona yini abantu imisebenzi yakho emihle ngamanye amazwi zikhona yini izithelo ezinhle lezi athi uJohane uMbhaphathizi lo muntu ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa ushiswe uthele izithelo ezinhle yini badumise uyihlo osezulu elimosothelela izithelo ezinhle uduma luzi kuwe futhi inkosi uJesu ayisho nokuthi luza kuyona kodwa futhi masidumisa inkosi uJesu sidumisa ubaba uNkulunkulu ekugcineni udumo luya kubaba uNkulunkulu ngobani ngoba ukukhanya okunguKhristu ukithi inkosi uJesu yafika emhlabeni yadumisa ubaba uNkulunkulu akwenzeki udumise inkosi uJesu bese uNkulunkulu angadumiseki kodwa futhi bakhona abadumisa uNkulunkulu bengathinti igama likaJesu bese uNkulunkulu angadumiseki noqobo lwakhe bethi badumisa uNkulunkulu kodwa ngoba bekhiphela uKhristu ngaphandle uNkulunkulu akadumiseki ngoba uNkulunkulu udumiseka ngoKhristu okungaye siba iphunga elimnandi kubaba uNkulunkulu ake sidlulele ephuzweni elilandelayo ke manje ukuthi umuntu ke manje kwenzeka kanjani azithole eseyiphunga elimnandi ngoba uthi uDavide kumaHubo 51 ngaphuma esiswini sikamame ngonile noma ngizalelwe esonweni ngiphume esiswini sikamame esonweni ngoba ngizalwe ngentando yendoda angithi ngesikhathi inyoka endala ifika kuEva izomkhohlisa ingoba uAdam kwakunembewu athi uNkulunkulu zalanani nandi kuleyo naleyo nto ephilayo uNkulunkulu ubeka imbewu ngisho nasezitshalweni ubeka imbewu ungethini ke ngoba namhlanje sesidla ama seedless grapes
uvela ubona ukuthi imisebenzi kaSathane ke le ngoba uNkulunkulu into ayidalile ngokwakhe zinembewu. uSathane wayese ebakhohlisa kwakhohliseka imbewu kwakungakaphumi noyedwa umuntu ngaleso sikhathi kwakuseyibona bobabili kwadungeka imbewu lembewu yaba nokungcola kukaSathane. Yikho uDavid ethi ngizalelwe esonweni. Noma ungathi lo muntu osemncane konanga kodwa uzalelwe esonweni ngoba imbewu aphuma kuyona ingcolile. Yonile lembewu aphuma kuyona. Usho kanjalo kuDavid. Umbuzo uthi ke njengoba ke ngizalelwe esonweni ngenze njani? Yebo, uJohn 1 verse 12 kuthiwa laba abamamukelayo naku 13 wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Abenzani? Abamamukelayo. Futhi step sokuqala leso ukuthi umuntu amamukele uKristu. Kodwa ke sibheke ke amakubo 51. Siqale lapha ku verse number 7 kuya ku 9. Kodwa ke lizwakala kahle ke ngesilungu, mhlambe sizovula nangesilungu ukuze kuzwakale kahle. Asiqale kodwa ke nokho ke ngesizulu. Kuthiwa ngihlanze ngehisopu, ngihlambulule, ngigeze ngibe mhlophe kuneqhwa. Ngizwise intokozo nenjabulo ukuze ethabe amathambo owaqhobuzeleyo. Fihla ubuso bakho ezonweni zami, wisule zonke izenzo zami ezibi. Ngicela sifunde ngesizulu ngesilungu. Ngifunda lapha ku New King James kuthiwa purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Make me hear your joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Now, la ngithanda kakhulu ngesilungu ngoba qalwa nje ngegama elithi purge me with hyssop noma hyssop. Makuthiwa purge ngesizulu kuthiwa ngihlanze. Upurge yebo usho ukuclean, kodwa kunomehluko phakathi kokucleana as clean and purge. Kunomehluko omncane phakathi kwalamagama. Yebo umunye angasho athi amagama afanayo or its synonyms, kodwa kunomehluko omncane. Nenhlanhla ke mina ngoba ngisebenza ngama-computer. Abake basebenzise i-computer sebenzisa i-program ekuthiwa ngu-Windows. Ishe bake bahlangane nesimo sokuthi badinga ukuthi i-program ekhona bayi-uninstall. Ngakufanisa lokho ukuthi umuntu mangaba kade edla isono esephenduka kumele lesono asikhiphe, uyas-uninstalla. Usho ukuthi besiphakathi kule computer noma besiphakathi kuyena useyasikhipha lesono, uyayi-installa le program ukuze ingabisabikho. Abantu abaningi ke abazi ukuthi ngesikhathi uklikha leli button elithi uninstall, isikhathi esiningi noma ngokujwayelekile akusuki yonke into. Kuba khona izinto ezisalela kule nto ngolimi lwa Windows abathi i-system registry. Yona ke akulula ukuthi ukwazi ukungena kuyona uma ungawazi ama-computer. Idinga ukuthi ulwazi lwakho le-computer luthi xaxa ukuze ukwazi ukufinyelela kulezo ndawo uyobheka kulabo system registry. Lezi zinto lezi ke zilapha ku-system registry uzothola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi usebenzisa i-computer, uyayibona le computer yakho iya ngokuyiba slow. Uma ngathi kwenzeka kanjani uthi uyasusa ama-program iqhubeka i-computer ibe slow.
ngamanye amazwi kwenza ukuthi lezi zinto umuntu ezingena kuyena ezimhluphayo noma eziyizono ziyamsinda asinde. Noma ngaba ethi uya kulabantu laba kuthiwa ngabeluleki noma kuthiwa yini ngesilungu laba abaluleka abantu ngesilungu ngani psychologist baya kubona still kunemthwalo ehlala iba khona ezosala ibe khona. Umuntu ukuze ayisuse le mthwalo kumele aye enkosini uJesu. Now ke mina ngijwayele ukusebenzisa kakhulu le computer kuthiwa noma le program ku computer kuthiwa Linux. Kuyona kaningi awudingi ukufaka another program ukuzususe wonke lama program ngokuphelele. Ngithanda ukuthi uma ngifuna ukususa iprogram engasayidingi ngifake icommand noma umthetho othi purge. Ngiyazi ukuthi mangingasho ukuthi clean, mangithe clean ngaba nento ezisalayo. Kodwa mangingathi purge, ngiyazi ukuzosuswa yonke into nensila yakho. Ulo purge ke ngizama ukumgcizelela ukuthi ngamanye amazwi susa nensila yesono. Ukuze kusale kungekho lutho psychologist ngeke isusa insila yesono. Yikho umuntu oya psychologist uyasizakala kodwa kancane. Ngoba kusuka kungasukanga yonke into. Umuntu kufanele uKhristu ngqo. Athi Nkosi, purge every sin from me. Bese lo muntu njengoba sike sasho ekuqaleni ukuthi lo muntu azehlulele yena noma azivume yena izono njengalokho wafika noDavid wazivuma akathulanga nje. No, enekusivumeni kwakhe wathi no ngifisa Nkosi ukuthi ngifinyelele ekujuleni kwaleso. Ukuze kusuke ngisho insila yaso ngoba mayingasukanga insila yaso kuzophinde kube khona izinto ezibuyayo. Lento leli izophinda ibuye kancane kancane ngoba kusasele insila. Enemba kwalokho uDavid asizwe ukuthi waphinde wabulala umuntu wathatha umkamuntu. Ngoba yini? Wathi purge me with hyssop. Now uspecific la ukuthi ngigeze ngehyssop. Hayi kunanoma ngani. Ihyssop kuyisihlahla noma kuyinto ethize abantu nje abajwayelekile emhlabeni bayisebenzisela as i-antiseptic njengabo Dettol nobani lezi zinto lezi uthi mangabe ulimele ufuna ukuthi kufe amagciwane ufake zona ngoba amagciwane awaboni. Futhi ngamanye amazwi uDavid uthi nalento ke bengingayiboni mina esekujuleni kimi ngicela ungigeze. Yikho nje ngicela ungigeze susa yonke into nensila yakhona ngehyssop. Yona ezosusa yonke into nalento engayiboni ngoba amagciwane asiwaboni ngamehlo enyama. Kodwa kuzodingeka microscope and ukuzobona lento lena ehlezi kweni enamathele kweni uzodinga i-microscope kamoya. Okuyihyssop leyo kudinga ukuthi uNkulunkulu akugeze ngayo noma ngigeze ngayo ukuze lento le isuke ngokuphelele ingaphindi ibuye. Futhi amayimazi ukuvuma kwakhe lesono uDavid wayizama ukwenza umnqamula juqu athi angifisi ukuthi lento iphinde ibuye. Sisakhuluma ke ngephunga elimnandi ngoba kusho ukuthi kungakenzeki lokho esana lensilo uDavid ubese nephunga elibi ngoba phela unensilo unephunga elibi. Futhi isono ukungena kwaso sifaka iphunga elibi. Futhi either iphunga elimnandi kuNkulunkulu ngoKhristu noma iphunga elibi lensila kaSathane. Omunye umsebenzi ke leyo yehyssop. Enye into esetshenziswa yona ihyssop ukuthi uma umuntu akhwehlela ukunqamula ukukhwehlela. Ukukhwehlela ke into eyenzeka emaphashini. Ngesikhathi umuntu uphefumula uoxygen. Oxygen siyawudinga ukuze sikwazi ukuphila. Lo oxygen yiwona ozofika ungena egazini ukuze igazi likwazi ukuhambisa ama nutrients emzimbeni umzimba uphile. Yonke lento esize la yini uqale ukuthukeleni
ngiqale ngathola uoxygen wodlula emaphashini bese makwenziwa lo msebenzi ngaphakathi bese kutholakala sekuno carbon dioxide sekunokungcola bese kudinga ukuthi nakhona ke futhi makukhishwe ke manje lokho kusasebenza namaphaphu futhi ukuthi makukhishwe lezi zinto lezi manje umuntu uzokhwehlela nje ngoba bathi ngesilungu there is a foreign object ekungafanele ngaba isemaphashini ngesikhathi ukhwehlela indlela umzimba ozama ngayo ukukhipha lento esephashini noma esemaphaphini ephazamisa ukusebenza kwamaphaphu akho ngoba mongabe unenkinga yamaphaphu akulula ukuphila ungafa nokufa siyakhumbula ngesikhathi seCovid ukuthi inkinga enkulu bekuba amaphaphu ngobani bafa kakhulu abantu ngaleso sikhathi ngenxa yani yamaphaphu okuwukuthi ngamanye amazwi lokhu kungcola kungene emaphashini kamoya kuzongibulala kudala ukufa yikho uNkulunkulu mangabe yala uAdam ethi mhlazane udla kulomuthi uyakufa nokufa ngoba sekungene ukufa kusho ukuthi wayebona uDavid ukuthi lesisono sesifake ukufa phakathi kwakhe njengoba sifundile nalapha kuye uLokhuza uverse number 8 kuthiwani make me hear your joy and gladness and that the bones you have broken may rejoice yesibulala namathambo so senze ukuthi uNkulunkulu ayabulala amathambo cabanga uDavid uNkulunkulu waziqhenya ngaye emva kokuthi uSawuli esephenduke iphunga elibi uSawuli wayithobile wakhethwa nguNkulunkulu ngoba eyithobile waphenduka iphunga elibi uSawuli uNkulunkulu wathi ngimbonile owenhliziyo yakhe esho uDavid kodwa uNkulunkulu ngoba akasibekezelela isono futhi akabheki ubuso bamuntu mhlazane onile uDavid akashonga ukuthi hayi ngoba uDavid lona bekumuntu wenhliziyo yami cha washintsha uNkulunkulu hayi wamshintshela wabona na uDavid uthi hey kuyabheda manje sekuchotshozwa namathambo ami ngiyakula manje lesono lesi siyangigulisa ubusisiko ozobona ukuthi mayesegula uguliswa mayiguliswa isono hey ngiguliswa isono ke manje kumele ngiphenduke ngikhuleke ngikhale kuNkulunkulu azathi ke hide your face from my sins and blot out all my iniquities fihla ubuso bakho ezonweni zami angithi la sifundile ekuqaleni laphayana kwaba seKorinte besibili sengithindwa manje le ndaba ethi ke hide your face kuthiwa kuKhristu nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke ngokuba siphunga elimnandi likuKhristu kuNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo uNkulunkulu ngamanye amazwi mayebheka uDavid mayithi nje ubheka uDavid into ebivela kuqala yisono yikho ethi uDavid ke fihla ubuso bakho esonweni manje ngoba njalo uma uthi ubheka mina uvela ubona isono uIsaiah 59 verse 2 wathi ukubi benu kunahlukanisile nami ngesikhathi uNkulunkulu ethi ufuna ukubheka avela abona isono ehlatshezwe isono oqala kanti la sifunde khona usola ukuthi no ma uKhristu uNkulunkulu mayethi ubheka uKhristu bese bona wena yayibona indaba ma uKhristu uNkulunkulu uthi ubheka uKhristu bona wena kanti uma ungekho kuKhristu uNkulunkulu uthi uqonda ukubheka wena ke manje uvela bona isono ngoba sona iphunga elibi iphunga lesono besakhuluma ke ngendaba ke yayo ke imisebenzi yehisop ihisop ke uyayithola ke endaweni eziningi eTestamenteni elidala ukuthi besetshenziswa nangabapristi isetshenziselwa emsebenzini kaNkulunkulu omuzo ufunda lapha noma singasazi ufunda ke uzoyithola lapha kuLeviticus isahluko 14 verse 52 na kuNumbers 19 verse 18 uthole indaba yalesihlahla noma yalento lena ekuthiwa ihisop yikho ke uDavid ekubalula ke ukuthi ufisa ukuthi aphejwe noma ahlanjulisiswe ngayo
lensipho, ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi enye into mangabe uyigeza ngaphandle kwensipho ayigezeki, ayisuki leyo. Lensipho le igazi likaKhristu futhi. Futhi ngamanye amazwi awukwazi ukugeza isono ngaphandle kwegazi likaJesu. Uma ubheka lapha ku-1 John, uJohn oqala isahluko 1 verse 7 kuya ku-9. John usuzofika ngakusambulo. Kuthiwa kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Yini ehlambulula umuntu ezonweni zonke? Yigazi. Kodwa ngoba bona bebesasebenzisa izilwane ngesaso Davide, akakhulumanga uDavide ngegazi lezilwane, ukhulume ngalo ihisophi, ngoba kubalekile ukuthi akakhulume ngokuthi akagezwe ngegazi noma ngehisophi, ngoba igazi lezilwane belingena kumhlambulula umuntu ngokuphelele limsindise. Kodwa elikaKhristu ileli hisophi leli elikwazi ukuthi limhlanze umuntu ezonweni zakhe, kodwa limhlanza kuphela uma enenhlanganyelo omunye nomunye. Okuwukuthi umuntu uma evuma isono sakhe omunye komunye, ngaphandle kwalokho igazi likaKhristu alimhlambulula umuntu. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sizivuma izono zethu, umuntu oyakuphumelela ozivumayo azishiye, njengokweZakha 28 verse 13. Futhi indaba yakho futhi lokho yokuthi igazi likaKhristu eliyona lehisophi likwazi ukuthi lisuse ngisho insila, siyakuthola futhi encwadini kaRevelation noma isambulo isahluko 7 verse 13 no-14. Kuthiwa elinye lamalunga laseliphendula lithi kimi, laba abembethe izingubo ezimhlophe bangobani? Bavelaphi na? Ngase ngithi kuyo, Nkosi yami, nguwe owaziyo. Lase lithi kimi, laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo, bazenza zabamhlophe egazini lewundlu. Yigazi likaKhristu kubantu abazihlanzayo izingubo zabo egazini lewundlu, ibona-ke labo abambethe izingubo ezimhlophe. Leli gazi liyamhlanza umuntu izingubo zakhe zikamoya zibe mhlophe, embathe uKhristu, embathe obumhlophe. Ngesikhathi umuntu mangabe ewasha ngensipho, kuba nephunga lakho. Ngesikhathi umuntu ehlanjululwe egezwa ngegazi likaKhristu, yilokho okwenza ukuthi sibe iphunga elimnandi likaKhristu kuNkulunkulu, ngoba sihlanjululwe ngalo, sagezwa ngalo. Kodwa umuntu mengagezi ngalelo gazi, ahlanjululwe, avuma izono zakhe, lo muntu akakwazi ukuba iphunga elihle phambi kaNkulunkulu kuKhristu, ngoba akekho kuKhristu. Ngamanye amazwi, umuntu mayegeze ngaleli gazi likaKhristu, ehlanjululwe ngalo, ukhavwe ngalo kahle kahle. Ngihamba nje emgwaqweni ngikhavwe igazi likaKhristu. Ngani? Ngoba ngisihlambululile. Kusho ukuthi umuntu angayihlambululile, noma ngathi mina ngihambile ngahlanzwa ngegazi likaKhristu, alisebenzi kumuntu angazivuma izono zakhe. Lo muntu usho nje ngomlomo wakhe,
kodwa iqiniso ukuthi akahlanzeki ngoba ukuvuma izono ngikhethe ngivuma izono ngiyahlanjululwa wenza umsebenzi wokuhlambulula mina ngiyafika ngithi Nkosi ngizile ukuthi nokuthi ngiya kule commission nganoma ukuthi awujinwani yini kodwa ilokhuza le yokubuyisana ukuthi umuntu azisho yena ukuthi wenzeni ngesikhathi ezisho wenza ukuthi okay lesube iqala igcineni lo muntu usebalwa kubantu phakathi kwabantu abangenamacala lo muntu ubonile kodwa usefana ngqo nomuntu ongakaze one ngobani ufike waziletha yena ngaphambili wazisho ukuthi wenza ukuthi nokuthi njengokwesivumelwano and inkosi ithi masize kuyo ngamanye amazwi isivumelwano lesi ukuthi uma uza kuKhristu uma ngiza kuKhristu ngizisho mina ngizicebe ngizivume izono zami sengizofana nomuntu ongazange asenze isono amazwi njengoba lithi iBhayibheli sizoba njengaye njengoba enjalo sizombona uNkosi uJesu ayisenzanga isono kodwa mososivumile nawe uzogcina usunjengaye ubalwe njengabantu abangazenzanga izono kodwa futhi ube wezenzile ngoba uthola laba bantu laba bahlanzile izingubo zabo egazini lewulu leli gazi mangaba libageza lasusa zonke basuNkulunkulu waphonsa lezo zono olwandle lokhohlwa lezo zono zasuka phambi kobuso kaNkulunkulu noma uSathane angathi uyafika ukuthi uzomangala azikho ebusweni kaNkulunkulu lezo zono ngoba ini sezisusiwe lo muntu kwamenza ukuthi kuNkulunkulu akwazi ukuhlala kuKhristu abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu kodwa ke sike sakuveza ukuthi kwabalahlwayo lona futhi leliphunga elimnandi libadalela inkinga sengivezileke ukuthi sekufakaziwe ukuthi selibadalele kanjani inkinga abanye basho lokho abanye basho lokho angithi ngesikhathi bethuka umntwana kaNkulunkulu phela mayithi umuntu ngumthakathi uyakuthuka ngesikhathi bethuka umntwana kaNkulunkulu lokho kubalwa njengesono phezu kwezinye izono abazenzile and umuntu uzokwahlulela njengemisebenzi yakhe lokho le nhlamba le eminye imisebenzi abanizezelayo phezu kokuna kwabo futhi siyiphunga elimnandi nje siyiphunga kwabalahlayo nakwabasindiswa kusho ukuthi amanye amazwi ngolahlwayo wenza ukuthi kube wesi kolahlwayo ukuphila kwakho nokuba phakathi kwakhe nje lo muntu lo ngoba kuzokwenza ukuthi lo muntu ehlulelwe ngawe uthi wambona usibani banephila kanje phambi kobuso bakho kodwa nophendukanga ivangeli ngalishumayela ngazi ngalidemonstrate phambi kwakho ngosibani bakho nakho lokho kuba yiphunga ukuthi umuntu mangabe selokhuza sokwahlulela ukuthi hayi ngaliphunga la ngalibeka lapha wenzani ke wena mhlawumbe noma ungumzali wenzani wena usobona ukuhamba ngobungcwele kwabantwana bakaNkulunkulu hayi ke sesizokhetha ngoba lahlwayo ke akusibo bodwa noma akusibo nje kuphela abangaphandle kodwa nabangaphakathi enkonzweni kunento eyakhulunywa iNkosi uJesu engikholwa ukuthi uJuda kwakufanele ayenze angayenzanga eyamholela ekulahlweni iNkosi uJesu yathi uma isandla sakho sikukhubekisa sikhiphe sinqume ukuze ungaye esikhokweni izandla zakho zombili bese uye esikhokweni kodwa ngcono sinqume bese uye ezulwini nesandla esisodwa noma uneso elilodwa uyichazile endaba iNkosi uJesu ngicabanga ukuthi siyayazi sonke noma at least kabaningi inkinga kaJuda ke yena kwakuwuntshontsha weba futhi amanye amazwi isandla sakhe besimkhubekisa into wayengayenza uJuda ukuthi avume isono sakhe eNkosini uJesu athi Nkosi nakho ngiyehluleka ngiyayintshontsha le mali
ngizozibika kuwena. Okungenani ngicela ukuthi ukhethe omunye umuntu ukuthi aphathe lesi sikhwama. Ngoba siyangihlula mina. Ngiyehluleka ukusiphatha lesi. Ngamanye amazwi iyona indlela leyo mhlambe oyezobe unquma ngayo isandla sakhe ukuze angene ezulwini. Ngoba lesi sono asenzayo, isono sizala esinye isono, sinembewu yaso. Yikho nathi sonke sazalelwe esonweni ngoba sinembewu. Lesono asenza samenza ukuthi kuhlanganelwe iphasika, yena uyaphuma uya kuba priest. Lithi iBhayibheli wakwenza lokho uSathane sengene kuyena. Ngamanye amazwi uqala nje ungena kuyena nje uSathane, inkinga yakhe vele ubeqhubeka nokona kodwa futhi ebe ehamba noKhristu. Ebe ephakathi kwendawo ekuKhristu. Ngakho ke kuyokusiza mntwana kaNkulunkulu ukuthi usivume isono sakho. Usenethuba. Ngoba uthe esebona indaba ukuthi unikele ngenkosi. Wagijima wavuma kubantu abaronke, abapriest. Nabo futhi abakwamukelanga ukuvuma kwakhe. Akaba ngesalithola ithuba lokubuyela kuKristu. Wagcina esezibulala. Ngoba mangaba wenza isono, udla isono kakhulu phakathi kwendlu kaNkulunkulu, uyazibulala ngamanye amazwi. Uyazihenga wena ngokuthi uvumele isono usenze kakhulu uma usendlini kaNkulunkulu. Kodwa nokho uNkulunkulu noma inkosi uJesu iyiphunga vele elimnandi kuNkulunkulu. Kwabanjani ukuthi okuyena obhujiswayo asingabi uJuda Iskariyoti, asithi masibone ukuthi izinto ezihlulekazi kuzona siye kuKhristu sithi Nkosi ngifisa ukuthi unginqumele lesi sandla, unginqume leliso leli ngoba liyangihlupha, liyinkinga kimi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukushela akhuleke. Ukuhlanzwa kwey'nhliziyo zethu, ukuhlanzwa kwey'mpilo zethu, nokuhlala ezweni lakho, ukuthi usihlanzile ngezwi osukhulumele kithi. Ngaleli elikhulume namhlanje, ngiyakhuleka Nkosi Jesu ukuthi lihlanze kube nathi ngazo zonke iy'ndlela. Sizwile ukukhuluma ngephunga ukuthi Nkosi Jesu kwabakholwayo uyiphunga elihle, kepha kwabalahlwayo uyiphunga elibi, ngoba bayazulazula bengafuni ukwamukela wena Nkosi Jesu. Kepha uma sekumele bahlangane nabangcwele, bayabathuka, bababiza ngamagama ngenxa yokuthi wena Nkosi Jesu uyiphunga elibi. Siyabonga Nkosi ngomlayezo namhlanje. Siyakhuleka ukuthi usisize uhlale ezinhlizweni zethu ukuze singone ukuhambeni kwethu konke noma ekuphileni kwethu konke, sidlenze ngawo umlayezo namhlanje. Siyabonga abazalwane abahlalile abalalela izwi lakho, ngiyakhuleka ukuthi ubabusise bona nemindeni yabo abafikile nabangakwazanga ukufika namhlanje. Siyabakhulekela ukuthi ube nabo Nkosi Jesu, izwi lakho liyaphila, linamandla. Siyakhuleka ukuthi uqhubeke njalo libe namandla ey'mpilweni zethu, liphile njalo ey'mpilweni zethu, libe isibane endleleni yethu, libe ukukhanya ezinyaweni zethu. Siyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Jesu Kristu inkosi.